Ekipa Katara je prvi crnogorski klub koji će igrati finale Len Kupa. Tim Mirka Vičevića je u polufinalu eliminisao ekipu Špandov. To je njemački nekadašnji prvak Europe. Mirko, kako je bilo u Berlinu? Pa bilo je dobro. Bilo je dobra atmosfera, velika borba. Njemci su, pogotovo kod kuće, vrlo opasni. Uradili su sve kako bi prošli u finale ovog takmičenja. Nisu uspjeli, zahvaljujući izuzetno dobroj predstavi Katara. Postigli ste već veliki uspjeh, ali sada je taj glavni korak. Težak suparnik Savonu poznajete godinama, poznajete i njihov način rada, poznajete atmosferu, imaju sada vrlo dobar tim. Imaju jako dobar tim. 7 godina sam proveo igrajući u taj tim sa istim trenerom koji dan danas. 90% ekipe su bili moji saigrači. Ne poznajem samo jednog igrača, praktički nisam igrao sa njim koji i nije toliko važan. Tu je 6 reprezentativaca sa svjetskog prvenstva u Rimu. Protivnik pomjerio ove finale. Ja mislim da su dvije najbolje ekipe i došle u samu završnicu. Tokom ovog puta do finala imali ste, čini mi se, samo u jednom trenutku, neću da kažem kiks, nego slab dan, i to protiv Patrasa u revanš. Jeste, to je sigurno najslabija predstava sportska koju smo mi ponudili ove godine. Analizirali smo je sa igračima, mislim da je tu više faktora uticalo na veliki poraz, vrlo visok poraz od realno mnogo slabije ekipe. Ponavljam, utakmice koje se igraju u LEN takmičenju ili Euroligi imaju jednu posebnu i draž i posebnu stvar odvijanja, jer one su itekako vezane sa prethodnim rezultatom. Siguran sam da nas ni ta utakmica ne bi toliko slabo ubacila u ritam ili sa tolikom razlikom ne bismo izgubili da nismo opet jako, ajde da kažem, lako ili superiorno pobjedili tu istu ekipu u Kotoru. Protiv Primorja u 2 utakmice, sada protiv Špandova potpuno druga slika, ono što ste očekivali. Jeste sigurno. Moram istaći da je duel protiv Primorja za nas bio teži nego barem ja sam ga doživio kao težeg protivnika nego ekipu Špandova i mislim da smo u suštini jako dobro odigrali utakmicu i na Rijeci i ovu u Berlinu i da je odbrana bila ta, ne primajući veliki broj golova u Kotoru, uspostavili tu prednost koja se poslije teško može nadoknaditi. Evo sada znamo, Savona je domaćin u prvoj utakmici, vi kad bude slavlje u revanš. Pa jeste, evo mi smo sad to prije nekoliko minuta dobili tu informaciju. Mislim da to nije toliko bitno niti važno gdje se igra prva utakmica. Ja sam bio pobornik da sve prve utakmice igramo u Kotoru i mislim da je puno teže stizati jednu dobro odigranu utakmicu ili stečenu prednost. Možda to ne važi da je to malo izuzetak za finalnu utakmicu, ipak dodjela pehara i sam čin završetka sezone mislim da nekako ide na ruku domaćinu. To je inače i dan kada igra Primorac Jadran, tako očekujem veliki broj navijača, ljubitelja vaterpola da bude taj dan u Kotoru na bazenu i da bude pomoć kotorskim klubovima. Imate još 2 nedjelje ili toliko nešto, šta će biti sada najvažnije u narednim danima? Znate, sad nam je vrlo jedan zgusnuti raspored i morat ćemo tu da neke stvari morati da dobro sagledamo kako najbolje nastupiti u ovom periodu. Mi preko sutra igramo protiv Jadrana i Herceg Novog u Kotoru, pa u petak idemo za Zagreb, igramo protiv Zagrebačke Mladosti. Onda 3 igrača imaju svoje obaveze sa Svjetskom ligom i nacionalnim selekcijama da bismo u petak u prvom tom utakmici tog kola igrali protiv Budve ponovo pred TV ekranima i praktički odmah u ponedjeljak isti dan nakon odmora ići za Savonu. Tako da moramo da napravimo jedan dobar sada raspored unutrašnjih snaga, da se rasporedimo, da neke igrače sigurno i odmorimo i ono što je sigurno da probat ćemo da budemo dostojan protivnik i u Jadranskoj ligi, ali svakako će nam prioritet biti kup LEN. Evo na kraju pomenuste Euroligu i susret, odnosno 2 susreta Primorac-Jadran. Čuo sam parove, mislim da je najveća neizvjesnost upravo u tom meču. Očekujem vrlo interesantan sudar, da kažem, 2 izuzetno jake ekipe. Nažalost, jedna od tih ekipa neće biti na Final Fouru, što je po nekom mom predviđanju bio početni razvoj situacije. Mislim da su te 2 ekipe uz talijanski Proreko i Partizan iz Beograda sada trenutno najbolje 4 ekipe u Europi.
Pobjedit će ekipa koja bude imala više strpljenja, koja bude bolje pripremljena psihološki. Dajem prednost sigurno aktualnom prvaku Europe, mada Jadran je vrlo ozbiljan i vrlo nezgodan i mislim da ih sve ove stvari koje ne idu onako kako su oni to zamislili mogu projektovati i bolje nego što se očekuje. Hvala vam lijepo.